Tiglis sa Barangay Salvacion sa Domingo Albay para i-turn over formally sa school officials kay man ang mga barangay officials. Hindi po mga solar powered water system level 2 na kung saan mapapakinabangan na kasi tuya po mga kababayan digdi, lalong-lalo na sa pag-abot sa supply ng tubig. And again, this is one of the innovative projects of Bicol Party List. Kaya iba po si Congressman Zaldico na matabangan ito pong mga kababayan na lalong-lalo na so mga hindi pa po inaabot ang connection kampalan sa water district. So ngunyan, realizer na po ini and this will be a long-term project na halin pong papakinabangan kasi po yung mga kababayan. Well, padagos po ini. In fact, nabanggit ko sa bago that this was a project funded through the General Appropriations Act since the previous Congress pa. And ngunyan, 19th Congress, sa samoyan pong primerong taon, kadakol po ang naka-line up ng mga water supply system projects. And magayon dahil anom na probinsya na po kan Bicol Region ang magiging recipiente kay ni. We started to inaugurate ito po mga completed projects duman sa probinsya kan Camarines Norte and Camarines Sur. Of course, digi sa probinsya kan Albay. Mostly duman po sa syudad ng Legazpi. And ganyan, yaw kita digi sa First District of Albay. And iba pang mga 15 completed water sites na sa tuya pong inaugurate maybe matapos na ngunya na taon. And ini po nag-extender na sa probinsya kan Sorsogon, probinsya kang Masbate, and of course Catanduanes na sindaman po magkakigwan nin siring na proyekto tanganing matabangan ta po itong mga kababayan. Salamat po. Lalong-lalo na po sa gabos na Presidente Ricky, asin ang natutukan po kayo ng pamilya Brusa, asin dinaday na sana po sabi nga ni sa bagong ikaw na dapat talagaan pa po ining tubig diritas pakinabangan pa po ini sa maliit na sa halawig na panahon para na po po reaction. With the project of Bicol Party List, our school, Bicol National High School, is so fortunate and we are very grateful for having chosen as one of the recipients of this water system project. With the availability of safe water, the health of the student is ensured, which may contribute to the improving and sustaining the academic achievement and the performance of the school as a whole. Of the 24 personnel and 216 students of Bicol National High School, I wholeheartedly accept the challenge that this project may bring for the betterment of the school.